Tayo po na siya mga nakapriyaman pinsansal na amoy sa karata. Malal Mr. Latoro, Mr. Hatley. Kalangan na nolo ko, pagyamayang pati ang legislature na luyak po ranot. Me at a point of privilege, Masyalar, I will ban player po na sa Vice Speaker. Kalangan, Speaker, ni saman mo mo naman Speaker, barawan sa karega mo yung mo at kasambalwet, kalanggak turok tiyang ban order of the day. Chancellor mo kumukit siyang Vice Speaker, Thailand turok tiyang ban order of the day. Opo kaya miya utupan kumukitok tayo katkatir ban order of the day. Kaya standing kami to report. Main Speaker, Kamu Vice Speaker. kalangan Speaker, iman barawan sa karega mo mamutwet, kalang kamal tuyan sa office. Pwede niya report riyaw. Ayo report pakat, yun uya utapan leadership में उया यो अरियान सावत उया इन रिपोर्टो आन का प्रोटो मा सिनान सावगिस अमन मन मंबरन चौक में यही मकटाइल मांसानियों पुंग बनायो मौया उतपन रिपोर्टो ट्रेटोला मन बगजालम कम्मल Pagpagyo miya motail Thailand kambal diawi report riyaw nituan Vice sa karkitar. O iban po na siya kumukito. Dahil kumalti minute ito riyaw, dahil nakakawi report riyaw, may ininan misina siya. Dahil kumaler,
Okay na sabul mataw yakupur o trial katkot na patpatapan order of the day o trial patpatapan standing committee report. May paan po na siya, Vice Speaker. Kailangan ng Government Speaker ay tungal sakar sapal and wow and kaktutua. Ang ni kapko ng Speaker ni wow iba doon sa karega mo yung mumot kasambalwat o paki mumutwa dan kak place standing committee report number isa kusula banyal riyasak tayo pan iray sako kalantar. Nasansyan kamagit mamiya, koros mautong kamagito, masaniyay, uwa, masaniso, kamagit paitar, kamagit paitar, ay man pagong malan, tiyang standing committee report, ng baysa kisu, laban niya sa tayo, pan standing committee report. Mga oray, pamplyo po na sa Vice Speaker. Kailangan ng Government Speaker misakaran wow kamu kubra bagan kak wala mo iman padawan waga kamu ketiyo mamot kasambalgot and kak wala malang standing committee report ng baysa kasula banyal resak tayo o sapulman kita. Riyaman. Nasansya lang mga magkamagit mayor. Amon iban entertain motion ng may kubra yun po na sa mga kamagit mayor, koros mautong kamagito, masaniyay, Pwuhng, masaniso, kamagit paitar, pwede masanbe, paitar, amya masanbe report. Speaker, Kami kubra pwede out of an report ko dapat patulang tatakan the monument ko pagkam magtaban masani weapon ay manuwa tor perantat ang Chairman and Finance. At siya lang mga kamagit siyang Vice Speaker, Victor Parantat o Chairman and Finance. Senator Carl Kamuy, Chairman. Kailangan may Speaker bagi iban tungalan kaya sumaw, amon iban patuloy kak pateng sa pulmami sa karatan kaping kay paniyawa may patuloy nilang. Tungal wawlapan ko promi, wan ko melel Vice Speaker, wan ko Honorable Senator Kan Kores. Wawo karagarak, melele yung napak ay men kamagad mamot ka sa balwat yan kak kachi standing committee report ng isa kasula banyari isak tayo pagkakaryaman Mia masanbe Kamuy, Chairman Carl. kailangan may Speaker ni Yoralap standing committee report ng isa kasula banyari isak tayo pit sa bulman kabinaksin luko nambel di may isak silu laban niya isak payo makawid na donger mumot ka sa balwat kupura mapit kamutan ko sa net nambe laban niya isak payo LT2 ninduan na sign lar o wiyalar ko sa net state law nambe isak laban niya silu, laban niya isak payo. Yaralap, pwede ko sa netwot pit kawait pen money cekan apali tato kesembalan government nintuan kawaitin kabina miya ira kainan kamuntang ko sa netwot may sain larwi ala ko sa net may so kamana tatokin sabul mengkamati finance sair irakan me kabinasod kadkiyang kupurat sudah kamana o sansal nan report ira limau a bit office director and kamban kamarain muni yum can wait to ban sabul madail inon min salatak ang wenamar ka kasantin muni pukat kin miyayer apa pelto bugdalengkak kadkiyang sa kosanayang nasa matay ko sa natin moni. Ira ng bariyaw, bit momot kasambalwat akin patang paliyo matangi Pacific Asia Travel Association
Legislature yang we are member o taken Pwuhng tatawakin paluwat niya so American we nan way kanan Pacific nan parwat we nan way sipano miyer mawulian momot kasambal wat nan tatawakin paluwat magmagdir nan way sipan nan wikwat ira kasilu pit kamanamantaan mo apali Pohnpei Transportation Authority the PTA pwede kita kasambal marapali ki lulutan ng Tagadik o pwede uyaban pwede nito tatangkan na rekin contract o contract ka na akin wagpesang pwede na rail mabana pali tatak karwaru marap apali ki lulutan ng Tagadik alayang one monia tiyanana yung kamanamanda pwede se tatak kasambal marapagi ta government in Pohnpei o Pohnpei chorus pwede ka apali kisinyewo o kakunla sansal wanan so rebel we tatak patigiyang irait on tatakan government kan no private sector kay mebel Pwuhng rail kaping pentatawad pinmiayan sang momot kasambalwad nan session mawakan kas kabayo wapit moniyo momot kasambalwad kamanada puen so se Pwuhng seriyo me kaukauna prayang Pwuhng siyayin tennis mapilikan wiwiyawi nan pungan Israel mapulubulkan and Wayne Pacific o eten siyay word open na kasambal word kan padawan North Pacific Regional Championship Tennis Tournament tansal miya serin Pohnpei kay pilibiltar buhay kaya ray kasaleda ray koyak nan kamatong word rengkak Pwuhng tatawag o essential me kaiten kay yun momot kasambal wad kamanata sa on monwat po napali puinin matong essential nan pa riya sak silu miye kamatong mapulapul kay mapatang kamatong kay masligan Pohnpei mamono kamanamanta and apali Israel mapulapulin Pohnpei kaya kanan Pwuhng o council tatawagan committee ira ng Balimao epit pagbagiyo miya sang Israel kan ululian tagan Pohnpei kan ananin kamawalan internet ar kawait miya wan moniyo wan bilpatwata wan ka kamawala sa bisin internet ang Israel kan padpato wen lagi kan melel tagan lagi kan en Pohnpei pues sabis kan chorus maka apel ton men ka pesawat an ka apel sabis kan maka kamala an ka kamala tatang kan maka katela pala o kamawiyala ananin open na makonengan miya nan pungan kital kan mapapali tatang office the service in government ang chon way up melel tagan lagi kan and ginsan meraseng kitai ranwat chansal Israel kan men Pohnpei padpato kat wasa sa Pilipin nan Pohnpei dan way laut kan kak mamasani te padpato one session magdail kat yang lala ikasambal ki rawa tong rai tagan lagi kan Israel kan mapil padpato pon tagan lagi kan nan pilpato one tatag may Israel kan mawulwulan ng Israel apa-apa linan momot kasambal wad ari kamelala maanan kasambal yung o anane apol ay kaway din kamademet ni aralap momot kasambal wad engkak tawulab mon so kamanaman tamatay kabina kalangan mic speaker ang chairman call pag kapesi ta kaway open report miya masin open report pamia masin ba mempleo kataman ki yang trial masin ta kawai ta kalalabangkan and to report English speaker Rieman masular masin ba bang kamugit mesan salasang five speaker trial and rutung ti masin open report pag miya karyaman pe ay ban po na siya chorus mo tung kamugito masin ni Pwuhng masin ni show kamagit po itarong tayo rutung tiyan masin na standing of the report ng basic issue laban niya sa tayo
Paros mautung talen sabulman kita report wet masani Pwuhng masani show essential makamagut poita rok trai sabulman kita standing committee report ng basic silu Isak issue labnya Isak payo ranmut. Speaker, Kamu Vice Speaker. Kalangan Speaker, Newaw, Iman Padawan Paki, Pan Kubrami, o Kambakabayan o Bolsonaro ka, Kadalang Torok Tiang Banira, Isak Wano. Mia karyaman pen kamaguto. Karyaman. Essential mo kamaguto trai torok tiang ng Isak Wano. O pwede mia karyaman pek trai Kadkadaur pen ng Isak Wano. Kamu Vice Speaker. Kalangan Speaker, Newaw, Ipatawan, Sakara Mumot Kasambalwat, o Paki, Mumot Kasambalwat, and Taula, Tonso Kamanaman, and Kabana. Ang Rakan Koros Masansal ng Standing Committee Report ng Baisak Sula Binyal Reyesak Payong Nintuwa na Patro ng State Law number Isakil L. Labinyal Saroslu Labinyal Reyesak Payong. Karyaman. Essential mo kamagut sang Vice Speaker o pwede Mayor karyaman pen kamaguto. Trai pan the Speaker pan po na siya. Koros mautung kamaguto masani Pwuhng masani show kamagut poita pwede kamaguto poita lang tarang katiang nan ususin ngil o pwede override you ma trai medan sansal yang ato way pekon me usus Isak Wano ususin magtala na magtala tola po show ka ba naman ng kapna. Kita po na siya Chief Clerk. Senator Abis. Senator Artui. Senator Carl. Amen. Senator Edgar. Senator Edmund. Senator Edwin. Senator Joab. Senator La Torre. Senator Leben. Senator Liganet. Senator Louis. Wow. Senator Ludwig. Senator Miguel. Senator Movic. Senator Ned. Amen. Senator Pahrek. Senator Simon. Senator Simona. Senator Simram. Senator Liganet. Senator Movic. Mr. Speaker. Essential masabul matay tatok te uchus en tola po show kamanaman ng kapna. Metok togo kamamatan te kosunat ng Isak labanyal Saroslu labanyal Isak payo LT2 usus Isak tuwaw A o L abstain. Met mawawag tayo tolar po show kamalamanin kapina may pitata kusunet yung may up to patawanta. What a privilege, Speaker. Kamu Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker, kabrayang ito ang sagradahan, wow. Ang kubra mo yung honorable members chorus. Ranwad, miye, naman manakap, bigasampal. Ito ang nickname Megan Padawan, Apple. Kevin konat siyang Both Lebanon, ye
Groningen, and acting commissioner, the reenacting commissioner, and Samarail Kamba PTA, member on Bagdad, but one and a Labalan Lapolabon Puke and Tara. Senator Perez, major point of privilege. Come with Senator Perez. Speaker, Bogata Katspan, your Toror. I meant Begma Kamgak Muitang and Kakpado, we are 200 Toro, and so Come with Tola. Salam, Mr. Speaker. Sanjal Ban Kubura Jail, Kamatan, resolution you, the resolution you, Kamatan questioned you, Sangni, Ilakin Samarai rule, Isakeu, Moitang, Memberman and Kak, Tagita and Chairman, or withdraw Kamumata, the resolution, Patoyanga, non committee. Sang negara votes, and but we had the motion and withdraw. LR nam basic silu le banya risak payo. Dahil gak masa ni ba? Kariyaman. Asan sa lang mga kamaguto, karos mo itong kamaguto, masa ni ay, uwa masa ni so, kamagut paitar. Kaway, masa na ba resolution? Jaga kamal dumas. Asan sa lang mga pagpawang talang kumbal tima militeo, tariyaw, tayo mga kumbal militeo, tariyaw. Dahil sa paler o dahil katkat na masanaban resolution ng Isak Silu laban niya Isak Payo. Masular masanabe ay pan entertainment motion koros motion dahil sa bulman kita resolution what masaniyay uwa masaniso kamagut po itar o tribute royal resolution ng Isak Silu laban niya Isak Payo ranwot. Mr. Speaker. Kami, Senator Perez. Dan paron ka kita macam sabal tala pana itu isek lemau. Bagi Kariyaman. Kamu gitu, kalian sabal tala pan resolution calendar, o kalian kerja pan resolution calendar. Kamu Senator Perez. Kalam Mr. Speaker. Ibaron motion and withdraw. Ibaron we adan kawan macam baruan kita kamabit dahil kak masani resolution number Isak Silu lebihnya Isak Payo o sabon man kita. Una tayo mga katiyan ng mga sanapan resolution no, amen. Try and place resolution number Isak Silu lebihnya Isak Payo paan sabon matay resolution calendar. Makaros placer resolution number Isak Silu laban Isak Payo paan sa bulmatay resolution calendar ay paan po na sa Chief Clerk. Legislature resolution number Isak Silu Lion Isak Payo proposal for resolution requesting the administrator of the Pohnpei Office of Transportation and Infrastructure to examine the infrastructure activities occurring to the west side of the Colonia entry portion of the Causeway to determine compliance with the Public Infrastructure Program Notification and Coordination Act of 2018 and to determine how the project will be managed following its completion for adoption. Paan po na sa Senator Perez, kamagitin kailan takan masa ni kamu Senator Perez. Salamat Mr. Speaker. Kesa bali ito ang sakaratan wow. Yarolap inangin resolution watch when gag kagalaka sa Material Coordination Act and 2018 the Malwat ansu samalar kamanalar the project lab koros ban wiyawi
Pohnpei wat udan ban nane and gak coordinated o Pohnpei State bon project kan ay ban tola. Namin sansan nan kemudian the resolution wat project masansan dan kak sansan ban kuburamail dia bil project lab riau na magday ban kamanala met o kaiban ilagi administrator cup and gak Induan sa Madrid designation ng national campus, the national government, kung wasama paroyang rail, miye reversion clause me paroyang padyang nan kusunatuot, Induan sa bota kulang rail, ilagi me luwan sapkan mabani inaktif, moren sumbar limau, udan bang kapur-purto, nan public land puran kagtong panwat may ban kat tiway national government irai chapter bil push irai PTA kan sang mirai wasa mirai barbotoye ap utan raba nana puran peksabali wasa bukat puran gak katoki when the one reversion clause baron nan designation was accept so the uya wasa game active moron sombar paisak uya ngar was accept Magdal ban kamanala kamuda resolution what ban kagalaga Submarine Coordination Act of 2018 Magosanete we have been project kan koros ban kamagit and Submarine state government what I met near lap Mr. Speaker. Kalangan Senator Perez, Mawal Senator Perez, I'm Pwuhng Vice Speaker. Kalangan Speaker ay tungal sa karunwaw sa pan Pwuhng Kapungki kawewe memia. Emesan salamao niyan so tepian tutok me kusunod wot kamanamalla. O kusunod wot niya kamanamalla boy gitautukin wasakan may inaktif nan sombar limau pan kak paksapal te kusunod pang kopreto. O kusunod yer mesang structure kan mawuya property and national government wasama resolution perpatulang iraran pito puki masligin pito puki abang protong nan trust land and wind Pohnpei public trust hari I KAPWARESOU resolution ng wadang pangin inangon kusun na tuwo poki ete kamamal tamu uyan so bukat kusun na tiyor osap amine ban state government ayay tungal KAPWARESOU moment speaker. Kalangan Vice Speaker Mawar, Ibang Pwuhng Senator Simon. Speaker kalangan ng kami ay tungal wow kapatapat dan wawat ng Pwuhng kami Vice Speaker Honorable Senator Koros pinawang ki Tom Pohnpei o staff kami Pwuhng tayo rawat. Speaker ipatuan lagi solong alapwe tamay ipatuan kamutan pagpag ng paisak silu metoke taga-kasway masan pan takatete pan testimony kami kamu pan report mamasan lang question na to paligar kaptan karya ang kawit mas pues ipatuan dapat lagi tu tahu kita lain guturu o kataga sa palman kita amat Pwuhng resolution ng paisak silu mapit takadrik patulang infrastructure program modification coordination act of 2018 ari sudah patuan tapanan question na to me totong kay cited nan resolution what sera tarari di kami limak tayban muitang committee yang kag talk tagi Pwuhng kag report kito malwat what tama issue ya issue mamiyan sawat o ta interest in Pohnpei State magtailan ng report o kaway tulong wisyo yet magtaibang katin kaway to magtailan katin ang lalit riyaw teta irawat at least imurang palgit tayo na pali ranwat tatak imudlaw dagi ari bilmen sila ito may resolution it may Pwuhng ta question it pwede ipatuwang kolokol LR number isak silurisag payo testimony memia te kawupan report what pito mepitakadrik masan pa mesensel mo ko ilang kusinet o capital minalima kawit tama masan ni
Kailangan Speaker. Mr. Speaker, Pwuhng po na si Senator Edwin. Chairman, introducer, sipit, paan po na si Senator Edwin. kailangan Speaker ay tunggal wow kapat-kapat melalwan kan kami vice honorable member kan o Israel kan me yang kecil may isang ranat ay tunggal ran mo may isang omen Pohnpei kan koros. Mr. Speaker mo ni ay tunggal mo in Pohnpei yante tame ulia pe Simon kasaletaw mo in kawaw o autapen resolution what shouldn't know Pahrek kan mo ibil ka sambal ki we have been withdrawal it where ki chairman in chain ko me withdraw mo shiro paleng committee in chain ko ang kaktola karong ki resolution what to auteta report yung megangga kan kis kanai tama mi po mai ire kan chairman o kas kasaleta tangwia ire kai me koneng an yang kapata-pata nga essential mo me no koneng LR 1324 and kak wiala LT1 Mr. Speaker udan ong we have been to talk in withdrawal main mangir mautan we have been to talk what main ansho to taking tolang lalo ko trial kin puralang muri ko trial song kaina na po ki we have been to talk what so tangaway ni momio me bangkak udan sair wasakan mautang ko na ngan sair I kaping ko even to talk what appointment committee in chain ko public work ni momon assignment me mayor and kaktola uya pukon karongorong o ma ko na ngan LT1 and proto LT1 point address songan irekan koros me chairman in chain ko kaskasaleta me pit we have coordination in project in national government Apkai di national government wasakan koros makin fund the project coordination nakwat ilaki masuto project yu banggakan uyawi kai di triple national project absolutely bilibil songon project ta pananane ewang sabul material tiyanai ong uyaban toto re main tame sudah kan uyawi kemudian aktuat kokouta isu patroan main kesampal administrator yang ansuat dan kak trailing kak walang rail o udan bil aleti ia kapal kan mia mekarata aktuat sudah kak toto kesanjal mau present administrator in TNI kaiti karamasmen masuda patro tasang nan ofisu uya ramasmen me patang ofisu inenen wewe ki karapekan me uya bento to what suda to re ikaping ki ite mente kamtian kak moyang an kak korong o an kak an agis neisang tama miyamet wewe ka wewe o depen resolution what you don't know Pahrek pan o isu kilang yang mana raiban address to wasakis agar lapang polio kiban wasaki ai met kalangan Kalangan memawal Senator Edwin Senator jawab kami protokol promian kami Speaker kalangan kami oniram patro menteri yang kau ya dong sekarang wang kami wang vice members kan bilmen wang harus ne patro yang terawat itu Speaker itu ngolah bil payan terutama Senator Yemen patro yang moi termasuk moi men pakita kita tak water ban lap o assignen ka material o song kan koros me paranan resolution what itan karasa peki karyawan paragraph last makian deadline
tatak water nimsek lan risek tuan mas imen bagi kita tatak water ngak asanan ka material orang kak dia tatak nei o kaprotonan malwar kalangan Mr. Speaker. Kailangan essential concern essential ito silimano mo tuwa pa na karadaman po na sa Senator Perez o kawait sa pasabanggan. Kailangan, Mr. Speaker, Kami. ikapanggi irekan sansaler. Iban barawan to may agot chug muna iban barawan kuya da kamokit. Kaya ngay siyang batagaman ba ko doon susuli doon skulan wasaksit. Dahil pugo dahil nagkakmangin ko sunod. Ibaron karasepegi tama uyaw national government. Ibaron tama inchengta. Sang ni pekasal mamiya sa speaker ay man baron kita kamokit resolution wajan kak kapurpurlaw dan kak kasay na nga Kamtin chain ko, hanggang report kayo kapuran. Yaman. Chancellor mo kamukit mamiya. Alam ng basic silu, laban niya riyasak payo, na nasayin lang kamitin, chayan kotre. Karos mo itong kamaguto, masa ni A, masa ni So, kamukit paitar, o pagpagmamiya resolution word and kapurpur lang kamitian chayan ko o imaban uyawi sang ni wawa pa na magtay sa pulman kiyan. Alam ng basic silu labi niya riyasak payo pansular joint assignment o panasay na nga kamitian chayan ko. Speaker, may gulo-gulo siya. Kami, Senator Perez. Salamat sa Speaker, man, pagwiyada o motion ran, what assignment to you may barawan pagkaigaran to you na joint cover communication ng basic issue na pinirisip pa yun. Motion na yung balon yata assignment words and kag yung ito counting chain ko para ng kakatawag yung robot kito. A bit namini on Kanban health. Lagi karyaman. Riyaman. Nasaan sa lang mga kumagit mamiya o nituwan assignment may ipatuwan assignment mo kamitin chayan ko on health o kamagit mamiya assignment mo na assign na nga kamitin chayan ko. Karos mo itong kamaguto, masa ni A, o masa ni So, kamagit po itar o assignment mo pa na assign na nga kamitin chayan ko. Sudah masan be? Pasular kami muna tayo pa katlanan masa na Beneratoro Rayman pagkakailan katiyang pa Beneratoro nambe isa pono kami Senator Louis. Kalangan Mr. Speaker, amunay tahan yang pacoa may pagkita may tungkol sa Sakratan Wow ang pacyang at Sakratan Wow na siyanger nilang pacyang kumuyo biyay tungkol sa Sakratan Wow ang pamimili Speaker, Vice Speaker, Nabiluya, floor leader, Legislature, honorable members, Chorus, Pwuhng and Pohnpei State Legislature. O iraikan na yung pacyang child, ng chambers, o nan men kapesya. Sang ni rule me chairman in chayan ko, apche sakarkitan ng kapanay men pilta tongki, Pwuhng men member chungalan kiyo withdraw. LR number isak limaw lepenyal isak tayo o ipaki karyaman. Salam mo kumagit sa Senator Louis kailan withdraw resolution number isak limaw lepenyal isak tayo. Karos mo itong kamaguto masa ni A, o masa ni So, kamagit pa ita masa libe miya masa libe. Kalangan Mr. Speaker. Speaker. Nachote ay bandutunguti masa libe o ususi karos mo itong kamaguto masa ni A, o masa ni So, kamagit pa ita o try withdrawal alam ng basic lima o laban niya isak payo. Speaker, Kami, Senator Perez.
Mr. Speaker, the Badon Namtewa, should each one government, but on the Magaka Komal Pwuhng, Elaron Kadkadaur. Muna Taiwan, Kumala, and Pohnpei, Senator Carl. Kalangan my speaker po kiyan so mau. Ele dahil kamanata withdrawal and wiyawi. I song Taiwan, pergi chung alan so Kalangan, dari iwan ki kosan temami ay man berita kalanga kamalin Lebanon so kalangan. dahil isang pagpakotok, Taiwan, Kumal, Lebanon Show, dahil Kumal Tier, Lebanon Show. Urban rule, magtrayalan sa paltalang pan resolution calendar, o Kadkadaur pan resolution calendar, urban po na sa Vice Speaker. Kalangan Speaker, wow, iman barawan yata ka magkataw, mamot ka sambalwat and kak place, pan resolution calendar, LR nambay sa klimaw, laban niya riyosak tayo. Asan sa lamaw, kamagot na miya, karos mautong kamagot, masa ni Yay, uwa masa ni Sho, kamagot paitar, pergi paitar, ay man pergi senator kan karos, ay tungutiyang LR number isak lima, laban niya riyosak tayo, pan sa bulmatay resolution calendar. O pan po na sa Chief Clerk. Legislature resolution ng basic nola and riyasak tayo, proposal for resolution amending Rule 10M of the Legislature Rules of Procedure relating to floor amendments for adoption. Tayo kakmasa ni LR number isak lima, laban niya riyosak tayo, ay pan po na sa Vice Speaker, ang yata kamagot. Kalangan man Speaker, nawaw, barawan kamagit, mamutuwat, ang yalamanam ki, o sabalaman kita, LR isak limaw, laban niya riyosak tayo. Asan sa lamaw kamagot to, biya karyaman pan kamagot to, karos mautong kamagot to, masa ni Yay, uwa masa ni Sho, kamagot po itak, tayo kaskatan masa ni Pwuhng, Senator Louie. Kalangan Mr. Speaker, kita kaptulong mo dyan, yan, kung matawad dyan, kaptulong rin tuwan, kasi mo kitaglapot-tikitik ma, iman kapachayang sabul machay rule ma, chay kamanalayar po yan uyak sabul machay rule, permanent rules of procedure on 11 Pohnpei State Legislature. Kasi kapachapat sentence silu tapayo kapachapat yang man uyatay irekap nan sabul machay rule pero sentence bukat sojapani reti Pwuhng teman-teman amendment senator tawuliya pe chungalenki sami tuan kawait pen sabul machay rule apon enkak mia ucapan tetongkan me enkak itangak pro po enkak uya irakapachapat me committee pa enkak submit yang nan mumot watch pachay enkak ko kupuriang di kamelele me nintuan na chay pang kapachayang sabul machay rule 10M when we are irakap me floor amendment kan meban wiyawi meban pitada moni na one moni ban laut sang chala lima kit da kapach pene wiada chala lima tauli chala lima kit ayan kapurpurlang committee in finance well committee in finance and kak wiya sabol moral po ko
kuya karong-rong kan Pwuhng kak miye peit pen kamumata ma pek muni ma ban kamanaman lasang nan momotwach Pwuhng kak kuya tupsong tato kung melen sangon ngay masukso kunok pacuan hire pisechin kan makin sansan Pwuhng kak peluya tato kyo Pwuhng kak transparent yang Pohnpei unsak moni kan magchay banggan kamanala ikamelele ban tato ko socho ban kak irretit manaman kan magchay kak tato ko puchailan kak kuya floor amendment Pwuhng kak pilkapuretong melele armasang wen Pohnpei Pwuhng na raipil chungalen ki rain kak pil chungalen ki pisachuk pen dame bangkin sansal ng report ikamelele me ye sabon machail journal kan pilkan kuya tupsong tatok Pwuhng kak kuya kawewepen tamak chaykan kamanala nan mumotwach apoy kamelele me tatong kan makamiti bangkan ropata Pwuhng kuya ray chumol committee report pang wiya uchuch pen melel iramak chay pan kamanala o pan pilkak itangak pon irakan mesansan na sa pulmachel journal ni wow ipakita ni momot karkarak pang kupuran momot watch chailen kak chuch pen o chungatak sin pakpak chikchik watch Pwuhng kak kapachpat yang o yala bil sampul machel kapachpat pen hul magchel kamanala kalangan Senator Dewey o kapesen resolution kami Senator Carl Kailangan may speaker. Ito nga, wow sa palman, kupurangan chorus. Imen, patuan may akot mapitmet po kaya sa aman sa irata, tatawagan Committee in Finance. Kaping ko kawin mamiya, move for sale, rakasampal kayo. Manamanin member, transparency, so was a Senator Emen, manaman me kin kawin kita into one journal o patro yu me patro nan kamamata automatic o one morning me sansal talalu makit Ang may journal may speaker kawit me malangko po nga mumot kasambal wat kintatang kiniyaso me rompen kawawan pasan ko sa net journal me wogi kawitin journal kita surukak cikicingki wogi apukati PPM o mata-matawan naman senator patronan report menetwate patronan journal Rienteo yang karas-ras tama patronan journal o tama patronan report pag kita patronan journal wa kupunan emen senator sudubog sang mabang patronan report ang manamanin member amen med iutang kasambal ki ang asukan magtay ka na pali kamumatang ko sa net mapit budget pagi akin uya anso kasambal ang amen senador and ginkak kaway tolong tungalanan karwaru eri manamanin naman member macala limakit panalay yang automatic asail ng committee aman sa irata manamanin naman member dari kawit wood contract tama song-song na pali ang may debate so to wasayo nan kawitin floor amendment magin-ready debate nan malwad ibilkin ka sambal ka ibilkin wiya men kawit o kalwa sa matay tatok ibilkin sa wase Israel kan magtay wul-wulian rin kag mangi padawan maurin irakan magtay ka napapali
Ang transparency bil puralang tipe ito journal. Ito paan me miye madam me aiso me floor amendment market kamagat money a sort of transparency. Pwede ka source word ang mamut ka sampal word. Ang tama salpan kupuratay lang sa word. Imen we ay sa karmesi ko ang Senator Louis. Pwede patawan me kawid word miya buwan sa wasa sa nga ni makap. Ari ikasampal ka kawid do. Amoy na sudara na kailan ko dala sa wal matay rule. Buwan kak apali ananen member man makapugtay ko rin sa nga tayo. Abil wiya po ko an senator pasakan me sabon man ko kasalan kin bilka kay wang senator tikan sa bill speaker pagkawait manan kin miyang rabkat kusunat kan koros magtail tulap doon so ka manamanin kabina pay tide into one floor amendment kawawan nay so kamelala mamiya issue on transparency bill sabul mata compact and free association may bilap ka naman ng US Congress bill kamagad into one rider toward the floor amendment ang talala magad maing speaker sangan anso magtay la papali one ten to talk and way lap pagtay lang ka magad to talk ikasambal ki sangan kubukubura met water met papang katkala sa umatay to talk i men pagi kubura tail tatakot na nasain lang kami dintayan ko Tadya kanina yan wiyawi yan. Ikasampal ki irayer magtay katlalaran wad. Wagi kitay sabulman ki puko lapo kasampal. Nanti yan kambak silu mamiya. Legislature silu makasaneti. Kaya yung legislature karya kawalapakan legislature at o kitay. Dari sangun tatok lap me legislature would pan kosaneti oni e pan santi ime pan pasan tatok me pan apali we sabul matel we nana rain par paisa kaiten par yesak kawit me me sang rail kan me ulian kitain nan apeltan kampak kap kepaduan me muring sambar yesak so dia negotiation ban we awin ito pa tek sabalin one money Japan one money magtay pang ang nanti nan parwat niya pang karasaras lang yawan pan one money wo berembar yesak. Kawit mawat eki sabal ki yan utungata. Wapan kaloma sabal matay tato. Kitay mangi me itan suma me senator men the member men tungalan ki sabulman ki kak enapali tungalanangan niya so me ko sanatin mo nagan mogit kaiten session chorus ko sanatin mo nagan mogit ari at the minimum patuan automatic patulang committee in finance so do konot kamanamantan ko sanat me pan itan sangon kawit matuwa damat Elayang atay kakanapali anan karwarun emenemen senator mabangkin wait long din to one floor amendment atay salakak. Dari mau po committee intayan ko uya committee yu me pilkin luka kubur korosan pateng. Tapi assignment and uyawi po pete kanini yan uyawi yang kawit kasampalwat. Kaya ito kita lah sa matay rule katikala tatawag magdahil paki win Pohnpei. Rinuwa ko karagrak mga speaker.
Speaker. Men kamagit dalam kakasainan resolution word kami tintayan ko kalangan. Government. Chancha, eu kamagit umia, umia Governmental. Mohon iban po na siya kamagit ako may kuprona po po na siya chairman and chayan ko makautan din din na mohon kamagit po ang uyaw. Kamu chairman. Kailangan, Mr. Speaker, mo yung yagis pandala po tamay man panuan, yagis huksang kuburan, Chairman in Finance. Nagdahil ba ang check, pamada resolution yan miye, o dahil wadak unconstitutional. Kayo karabe, ang sa madahil pa sa nabaduan, irayo Mr. Banchan-chan ng mga kaumatayo, the resolution you, it's null and void. Kami sansal na proposed resolution 1 sungusungan kag amend rule 10M. Rule 10M, ban rule 10M subsection 8 miye. O nan proposed amendment miye nan section 8. So sansal nan mga may na section. Ab nan right up sansal section 8. Sorry, ini patuan ko may yagis pandala. Wama mawal na withdraw kaborabor ke kamtin chain ko sa bangga kaptulong ni momi mapan punsyak o sa ban taikasan aboy ke motion yung mier sila bangga patuan uyay tuan motion no o iman kamarain igita tagoros me dan anbangan kamata resolution koros kasambon and gak sansal section, they are allowed, rejugujuk the subsection. Dama sansal nan kamadawat, rule 10M, nan write up, section 8. San garabya, waiman baruhan, kuyang itargila, kamagit mamier, ang kakasayin ng counting chain ko, panapali o kapureto. Alam, Mr. Speaker. Masalaray ban po na siya kamagit mamier. Huwag iya miya yung rutupan motion mamier. Ang may kuburan. Kamagit niyo miya yan, dahil nasayin lang kamitin chayan ko. Pasawan mamiya kupur, dahil taulan na nusu, masuk ke poita, dahil mamasa ni ira kan besan siya. Karos mo utung, kamagit mamiya, o miya karyaman pe, kamutan resolution ng basic lima o ng beriyasak payo, nasayin lang kamitin chayan ko. Karos mo utung kamagito, masa ni Pwuhng, masa ni So, essential may A, toto sang show, karata, elar ng basic lima ulit banyari isak payo, asayin langar kamitiyan chayan ko. Niyate, irepan resolution calendar, masular ay paan po na si Vice Speaker Michael. Bilangan Speaker, nawal batuan pagi, mumot kasambal mo dan kakturak tu sa paal ang isak uno. Yaman. Dahil turak tiyan o tagat-kat po ng basic uno, kumu Vice Speaker. Speaker, ay tungal sin iratoror, anawsaw ko setman Speaker, kayo ang kak chansalang kamu, o honorable members karo si Panwalianti, ngayon Senator Latoro, ya tungal Senator Mofik, Senator Simon, o ya at kapong kalangan, wagi memotuat, kumail ko ma, patang penikubur, patang ay maluwan way, may patonan ko sa bulapal, ang sokis patular, kalangan ng kupramay. So do kapong kakalapasang te mom na pangkak sansal-sang ni pato se tungalan ko kapong pangko prama. Ilo karyaw may Mr. Speaker, Pwuhng, Balian Tourism, awiya tilap, silu, and matamataw ang palanan sa kairtaan payan wal. Nan magmagatikan, kaya kami lalam Balian Tourism, ay nanankak sa sapoy material pali. Pwuhng sapoy material koyak ang busaris,
nan technology mamiyan sawat agagagis point up child pelkalang melikikan totongki ang agriculture nilma childhood me tigitik esergakan apaliyata unsak ananen cocokan mapan sawasa kertan payen wo isang kalian motual te nan pan walakan bagi tourism bank speaker ebil sansal me magmugatin nanan so bugat ebil song egoros pon kay nang ito son moment nan par euterio me batulan Mr. Speaker Vespa kasantiyong bangoyaw state na wal Otina ban suppon state on way na marka wagi kuwa mawaya island territorio kaitin state yo state of Hawaii na ban host Vespa in 2024 nintuan malatak tamam niya ori nanmen kabasakan takairkan mamakmakatan sawit ito bano puntahan sobo ang sawit kel kat patroller nan sobongan mas kaunot kapatayang tata akasampal essential nan magituot man speaker ni gayo kasampal ki engka kasalayang way namar ka magdahil kapungku o yang utumil kalangan meray pulikotong kutahil tan sawasan kompak to sawasan kompak kasilu na sansal me kawai din president na basam kabana me tatan tatok lapwat kamanamanongер way na basam Pohnpei paniyang tulog kung sawasa kertan rasan mau o kertan kamaray us kising sektor tegan me pato pan kasantian inon meneming salata aranan magmagid mamiya irala priyaw hotel ban sobay palian kamotong magdahil kamagatonger kamti kabarabatan ka pilihan narairanan sa uran ng summer mogitin Vespa pampil uyaw Vespa kaysak silu tataba panguyaw state na wala aripuin kakunot to plan to uyapan totok o kamatanga absetingkan ang kaksan sa luto niya dahil kapagkata kamtiyan social services culture tradition and historic preservation isang bagat maran kaktak o kakabali kakawit mayay taban kakiyang teso pagkuwasa ansaw o tata sang nagarabaw man speaker ibadawan pakit sabal mami kamtiyan social services culture and kak taula o ewang paligan mansawit kapakawayang and tabiatar kata-kata wirawat tatok panan kak miya sabal matray robrot and kak itar mayig tay banyang teso ansaw bisat essential me division and historic preservation and Pohnpei state government mayewang palian tourism and national government o palian historic and FSM national government all labay rapkat ang pegi sabol matay tatok ang kakairata wiwit kami tuwan kak taular o yang tok parang kakibibana o kawitang maluit paan sa utar o kono pentata ang kakono mayay tegang pata iuyago pata kamakatiuman speaker Macam salam mau kamaguto karos maudung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni so kamagit paita o committee social and cultural na committee social culture historic tradition o historic preservation panapali iran kamagit yung masan salasang vice speaker o iman kangangaki committee 1 nantriyang rop o reportong committee Hansu Karwaru dati pantela kaunop ang tatakot magdahil paniyang patang Miyata Iwatoror kamu Senator Carr kalangan main speaker kaisa balik sekarang wow pergi ansut mau mai bantu ngalen kia ingkak pil kapadayang itu ngal wow Israel kan
mumut kesembal wet to na sayer wan ti aray patyang kita ran wat itu ngalur toro riau area my speaker kong kupurain tiang kieu me puente la sa matay calendar iranam be isu o walu kamu madan resolution you mumut kesembal wet dan kak kadar ni asu matang kapenggiang wena mereka arail kamanata sa material compact keseluruhan compact o resolution word yang aki sinligoyo Israel member in US Congress kay kadarang president in Amerika kongongaki president o speaker ng Congress in Amerika kongongagaran nandiyan kamanata compact keseluruhan puitar o keberadaan sansan lang rail nuan matang kores. Itu ngalira kariau main speaker nantian legislature kaisa kabinan way payu speaker way payu padang president o speaker ng Congress. Eupenan nan weniap o kamanata tupsun tatak kasapalyo matan kiyap accord makasana itu we have been kananen morning compact kasiluni ya pamagit sansal moren president speaker in Congress o kabinan way payo padang speaker in way payo aray sign lar o kamanala Pwuhng penawad ang Congress in FSM kamanate o kasanet dia we have been kananen morning comeback mawuksang tame kumail pungkilanan weniap muren kamanaman lang kasanetin Congress wo mumut kasambalwat kamanata resolution yu katarang president o Congress pero kinuwaw ran kolokol kasanti mawiyawiyap maso mut kesembuhan wad panewang kabinaw state ka rabago Pwuhng sansal me president pilksin lekawi komi opsi speaker o bagi dailan kanangama panewang Congress o Israel kak ugtala ko sanet mesansal buan peyan ino nuyawi tayap relator anwad tataw ko sa kuyawi Congress kolokolete kawait me wuksang kanena magmail ko sa neti nanweniap ay wasad may menwiyaki itungal iran komokit wakiyam yung resolution yung pagkatar irawadan kakasain ng Committee Finance and kakayawang option 80 o bilkabina pagkawadiwan miye ong yapan mo muna tayo bangkad lang mo tayo morning comeback silu yapan mo kit pwede mo kit o kanena yapan wiyawi wuksang inaw me kamanaman lariap sa irata wan mo ni magtay kasik nan sabon matahil tiyan kampak kapwad ni oralam may speaker lupuan kasantin Congress ma wiyawi wan mo ni pan katoror sang nan mo ni kan magandana ba sa kong state pan millions lu sa mga Pohnpei mo ka kinana na paliata sa ang todo may ang aki ananing show po sa ang tikan me Pohnpei state chiwo kilar ari tatakot din kakaapwel mon sa pulton morning kambang kap o imen ensansal me ita ang semua magday sa wulman kemet pagdalang kasaneti maban may ta tame miyan sa wad apa napal kita ada wakit lakam pali kita dengan kak ciang o wan kang koros apalin matang
Wanu monia ban mogu takana ne wanu tani tawan uya benda na magtay pungkila. Ay chungali ratoron met my speaker kalangan bagi anso mo. Ito watan kakasay ng kamiting finance o ito kariyaman. Chan salamo kamagit mamie o pwede yamie kariyaman pa iban entertain karos mo utung kamagito masani Pwuhng masani so kamagit paitar o kamagit mamie panasay ng committee and finance. Mia iratoro kamusya na tayo simina. Kailangan speaker imin dagita magdika kumbal di magsindansyo tuguduk minityo dariyaw. Iminalo dito ka wait ma siya umaw ma Vice Corporate Trial Dalaban order of the day committee report.
Kay kat pa ni Procedural kami Senator Net. Kalanan kami speaker. Ay tungal sakar besiglang kay buneban ko purana nilap. Padang kami ong kay bunyo wow labakan me sansalet. Nan wasan wi alamalame tungal sakaran wan kan kami. Wan ke pa speaker honorable senators kan Israel me patunan calorie. O Israel may yang pepeyan main kapesakan. May Mr. Speaker, ma ay tungal sapong kamitian Rosan Mawan mangki yang iya. Paniyan so me kamakit kapitulong me supplement kabina communication number yesa kisula binial risa payo. May token nomination, kaidero nomination. On kampan Rosan Mau, ito nga sa kaya, pwede sang sugulin elementary in Lukop. Yaw yan son masan, pwede kagan kasaleta, pagpagin kalkaw. Kau ito nga lupe, usus ba uyawi, ay pabilpuriya mo ruwasid share, sansal. For the records, when sansalang we pakon, me kabina communication number is kisule binyal risak payo, ito ka nomination and director in Kamban Rosan Mao. Imi puriyamay ki tame kayo, muin karaben acting speaker na ansawo, assign ng kamitian chayan ko yang kasambal ke wan ke o ire ka me karaben chayan ko peltar nan kangen korong-korongkan o chayan ko kamitian chayan ko en pet mauria sang kamitian Rosan Mau me pit nomination and committee and Rosan Mau I tungalan ki lapalan shalong ala tulul. Ilamana maususo magtekak Pwuhng usus. Kamela lama abang kamala hasurban ko yang transfer la atas assigning chayan go kamete. Magtay anana warisak payo ay tungal sagara kamete yan Rosan Mau dahil kulkul la niare dahil bang Pwuhng kapitulong ayo kamagit and reassign dong kamete yan nelt. Kosang chayan ko. Masoto uye peyo maluat te maing speaker panggagan apaliata. Imete itungali ren sakar misik ban kuburan kamiti yang Rosan Mau. O irama sansalda sangamen memberan kamiti yang Rosan Mau nan anson komal kasele la apa itungale an patunan wewe. Rere itungal sakarata kuburamo sangara sa Mr. Speaker. Speaker. Pwuhng, Tourism Senator Edmund. Salamat, Speaker. Muni paniya cungal direktoro, I mean, point of privilege. Wait, cungal sakartaan ko, awon kung paisyo, wana po ng production karos. Nung chailan, tuon na siya mga nakapman magpatang chailan, Arena, Rahanwat, Mr. Clayton, that's it. Republican karos mi mangi mana benet kin patpacam tay ni kamotong kam tay kin yang di kam mo porela tay sto mundu na sa tay ngam dapat yan na speaker may kalau kailangan speaker Hey, kam ko lang Mr. Toro na pit water pump yung option na to PUC FSMTC wewe kapanayan last year par nagyero yewe kapanayan yung nasa wewe kapanayan ananapen pil pasak sinan nguinet po and kakso wasiray minnet kan ananapil po yaki pasawo kata elevation na ile hari pagpag na sawyayang ray po and kak kita lapil pasak seta tami ray pacawan water pump na pankak puen alata puen kata lapil mo. Hari ni yang semua saya orang Israel cuma tetakan PUC o
tiyan na yapsam requirement kan koros mirail patawanyan kut sinapaliata apan napaltar apan kak project ko na tula may speaker ni anso masa tupanayar o sa option mo na tapalta project anan kan koros me re anan poran kak tula katangala pil nan wasapset na mawa o lasna tupanan an no pantel iray patawanyan kut me laka prapan tapyatar tula ya project Lalutomat saya tolun me aku tuyawi. Tono bisingboy pil kapita kara sa tumayaw ko rabiwa ko kilatomat. Yung makarata yung ngata lor mo sa ni upakom kapkoki kamting public works. Puren kalangan no saya ko to. Tama no kapadala pa wad nan sa pulmatay procurers siya sinin brani sa priyaw. Kalangan. Chancellor mo kumugit sang Senator Edmond pagiyamia karyaman pa ipan entertain koros mo utung kumugito masaniyay uwang masanisyo motion po itamia masanip sang Chairman Public Works Motion and close. Matsolte ipan puro sa kumugito tayo tingitiyo sa bulman kita koros mo utung kumugito masaniyay uwang masanisyo Kamagut paitar o pagpag masan sa lasang Senator Edmond panasay ng sa Governmental Committee in PWTC. O nituan kawait mamiya en apolta ni Ansyo Karwaru po ininin pantala apoltan problem what. Miya Electoral Committee Senator Simina. Kalangan speaker min kesa ba lai jual sakratan wow. Imin wiya motion ng challenge ran maleti. Speaker, Senator Simina muli pan po na sa problema po na si Senator Pahrek o R2 makawatan ni Lumarambon motion o miya. Kailangan si Speaker, so ang motion o event, padawan kapatayan, dahil gag sa balti siya na yung kuburangot o sa balpa na niyar next week. Well noted. Makupurayan po na si Senator R2. Kailangan jumal wow kapat-kapat. Kamutang ko sa netiyo mapandela item number 7 ay may pacawan long. Kailangan Chief Compatrawan kamutan ko sa net sang Senator R2 mamawaray pa entertain kamagit mamiya travel ran maleti sang uya kupurun ranwot o sa palpa na niyara hamon iban kamagit motion ay man patrawan to mamiya communication yu aleti sang kapina o pag joint leadership yuan uyawit met mabitata kamalamantan compact 3 nituan na aletier o kailan ka kan katpano umasya ni ire kan me koneng kailan masya ni me kamela na magtay koneng masya ni hariya iban sabang communication o ipatrawan magtay sutupan uya kupur niyat o emotion o niyare ay pan patrawan ang niyat pan siya na mau mapan siya na mau ang kupurkan ay may pan uyaw na kailangan ng kupur koros o ipan po na siya kamagit mamiya Thailand ran moleti o sa palpa na niyara koros mo utong kamagito masaniyay o masanisyo kamagit paitar o kailangan ng Senator Koros Thailand ran moleti o sa palpa na niyara Speaker, iman sakawa chairman in chayan ko chairman in health. Magit mauyaw sa ruwaksang sariman maliriya manakamay kira watong pangkubran na Marquis Salmon. En lepriyaw